G1 Solimakam Ibitra channel, G1 Solimakam Ibitra presenter, channel linga #1 misava hinkwayo kumtisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa ximo xa le henhla kumtisela ka swona anhlikani no siku ra namuntlha hi following mi subscribe mi tlhela mi joina vumembara ka channel ina Tatani Mahungu kusuka ka MMC Music. Yeah. Tatani Mahungu kombela mi xeweta vanhu lava va nga ku hi wena. Hey, I'm xeweta hinkwerhu hinkwenu. I'm xeweta ni mi rhandza swinene hikuva vanhu va kahle va nkoka swinene mi rhandza swinene. Ba Mahungu. Kusuka ka Magomani. Ka Magomani phela eka Xikhumbulo leyi. Yeah. Byelani vanhu lava wani ku Mahungu. Mavito ma vo Mama Mpela i mani? Kahle Mahungu mavito ma ya Mama Mpela hi yena Mahungu. Mahungu i Mahungu. Mahungu i Mahungu wa ka Phamela. Okay. Kwele ka Magomani. Okay. Ba Mahungu mi nqambi ya ku tiveka swinene ya vunanga bya gospel ngopfu. Swi tinjani mi za mi choose gospel aka ti-genre hinkwato? Okay, xivutiso kahle. So le a ni chuzangi mina gospel. Gospel yo chuza mina. Okay. Yeah, kusukela le hansi na hakula lewani ni ku ni ya kerekeni, sunguli kereke na ha ri ntsongo swinene, maybe wa 12 years kwena. So talenta ya mina kumbe nyiko ya mina ya ku yimbelela yi developiwa, yi vonaka le ku sunguleni va swi vona vanhu ivi va vhela va ni pfuna u kota ku va ni ku ni yimbela kerekeni until namuntlha ni fika la. That's why ni ku hayi mina ni yo swi chuza mina swi te swi ri ka mina. Yeah. Swa twisiseka swinene. So loko mi kha mi kula madyondzela man'wina ma xikolo like a ku ri na ti-challenges leti mi ti vonaku leti ti blocker future kumbe ti nga va ti ka ti blocker swo swa site ra vuyimbeleri? Loko ni ku ni dyondza xikolo hi mhaka ya ku na xikolo a ni xi lava a swi fambisana ku yimbelela a ni swi lava na swa xikolo a ni swi lava ku swa xikolo ni va ni swi endlile ku fikela la ni navelaku kona ku va ni dyondzile ku fika kona. Se a swi ni kanganyisangi ndleleni ni kote ku va ni dyondza ni fika ni nga fika kona ni tlhela ni ya tirha ku fana sweswi ni nga le ku tirheni na ku yimbelela la se ni nga le ku yimbeleni khensa ku na lava ni seketela ku ya mahlweni ni n'wina Butsomi le ku ni seketeleni swinene na swi vona swinene. Se i byeleni nyana siku ra ku sungula wa ku Tatani Mahungu mi ya nghena studio? Excitement leyi ri kwalano loko ni recorda album yo sungula. A ni famba ni khomile aka ha ri ti-cassette. A ni famba ni rhwele begeni hi ku tsaka ni twa a ku nga ri mhaka ya ku ta xaviwa ti tele kumbe a ti xavini mara ku va se ni swi vona ku himpela hi mina va ni tlanga ni le ka ti-radio ni swa tiveka ku ri no ni artist. A ni ve excited ngopfu loko ni hetile ku recorda loko ya leswaku experience leyi ni nga va na yona le ku sunguleni ka ku recorda album yo sungula a hi yona ya ni khomaka ku ni ya mahlweni ni a ni tsake ngopfu yo. So vanhu va ku tala more especially n'wina mi ti kahle ka ku mi sungule ka ha ri ti-cassette va fika va va na challenge tinqambi letiya ta khale hi ku cinca ka technology. Swi mi onhela ku fika kwihi kumbe swi mi vuyerisa ku fika kwihi ku va se masiku lama ku nga ha ri na ti-cassette se ku tirha swa ti-online? A ku ri ndeya ku huma ka leswi a nga swi tolovela ku ri leswi a wu swi tolovelangi swa masiku lawa mara a wu boheka ku u nghena ka swona ku ri va ku i ku ka ha ri ha ku xavisa cassette hi ku hi suka yi kona hi nghena ka ti-CD naswona va ku ka ha ri hava ni swi vona se vana wa mina wa ku phela se mi fanele mi nghena ka social media mi kuma ku ri a ni yo swi tolovela ku fika kwalano mina va ku papo ma boheka se until ni za ni kota ku boheka ni ku ni pfuniwa ni za ni swi tolovela ku na ku nghena ka YouTube ku na ku nghena ka Facebook ku na ku nghena ka TikTok hinkwaswo leswiya ni za ni swi tolovela se a na ha na ti-challenge mara le ku sunguleni na ti-challenge se sweswi se hi swi toloverile. Okay. Swa twisiseka swinene. Before hi ta ka leswa sweswiwani hi va vanhu van'wani mi va tsundzuka ku mi nga tshama mi tirha na vona mi twa mi tirhisani kahle aka kwala ka timhaka ta music? Kahle munhu loyi ni nga tirha na yena sweswi na ha tirhaku na yena, let me be honest, i Kenny Shivambu. Okay. No hi tirhe swin'we kusukela le vuhlangini lewani se homeboy so hi tirhe swin'we hi kule swin'we hala kaya. Se loko hi kula swin'we na ka music hi ku endla swin'we music ko hala kaya until asuka aya la anga kona a Tzaneen, mara still
ha tirha swin'we kuma ku ne le ka Go Explore hi tirha swin'we na ka swa mina hi tirha swin'we se yena kahle ni na yena kusukela loko ni sungurile until today ha tirhaka swin'we na ku ha tirhisana kahle and ni khensa Xikwembu ku va xi ni nyike yena Butkane ku va hi tirha swin'we swi kota ku famba kahle swa music wa mina swa twisiseka swinene ku na van'wanyana va nga va ku va kha va hi vona va ku mina u tiva vito kumbe va ku mahungu a ni va tivi completely hi tin'wana ta tinsimu ta n'wina leti mi nga va kombisaka hi tona ku va ti-searcha ya se ka MMC Music leyiwani Butisoli va nga vulavula hi yona la ku na tinsimu leti nga tiveka swinene swin'wana swa tsandzeka van'wana va nga swi tivi ku ri ti nga ti yimbeleriwe hi mina hi vitiwile hi mavito ya hina yi sungurile ku va ni yi dumisa until hi ta va ku a nga kona munghana un'wana nita ti tele nyana mara sweswi ku na tinsimu ta ku fana na va Yehova u kahle leyi ku nga na ti-video ta yona ku ndilo tsetseleriwa so ti tele tinsimu leti vanhu va nga searchaku loko va searcha va ku MMC Music va ta fika va ni kuma lahaya va ta tiphina swinene. Okay, Bamong, MMC yimelini. Ma ku swula ku ma swi vona ku yo abbreviate. MMC leyi yimele ku mahungu, music, connections, music. All right. Vanhu lava va lava ku mfollowa Bamong. Ku nga va ku ri ka social media. Ku nga va ku ri swa mi kha mi swi vula ku va nga searcha ku MMC hala kun'wana va mi followa ku hala tlhelo va ni followa ka Instagram i Mahungu Phamela va ni followa ka Facebook i Mahungu Phamela se nele ka YouTube vela i MMC Music MMC Music so ku nga ri khale hi establishing na TikTok hi le ku endleni na yona va ta ni followa ka yona so hi le ku ngheneni ka swilo hinkwaswo se na tinsimu letiwani va tikuma hinkwako ka ti-social media hinkwato ya ka Spotify ka Deezer ka yinini hinkwako loko va kota ku nghena hi MMC va tikuta nsimu letiwani mara ti-hard copy ma xavisa like ti-USB na yes a ni ku na vanhu lava va lavaku ku ri va ku hina swilo leswiya swo fana swi ni nga mi hlamusela mina ku swi tikeli van'wana ku anzini lava na USB ya wena ni lava CD se ti-CD na tona na ti-USB na tona na swikipa sweswi mi swi vonaka sweswi swa xavisiwa va nyike nambara swa xavisiwa nambara ya kona i 082 96 95 826 mo ni yi engeta 082 96 95 826 i mahungu yaloyo mi ta nkuma swin'wana hinkwaswo kahle mi swi lava swa music ma swi kuma kusuka ka ti-bookings everything ma nkuma munhu yaloye through this company va mahungu I khensa swinene ku va mi hi vhakacherile laha a studio xa hina namuntlha hi titwa hi onariwini swinene hi n'wina Butisoli mi nga hi onara mi vanhu ve le henhla ngopfu loko hi ta lawani hi kuma mi kota ku hi amukela mi kota ku hi endlisa leswi nga ta ku vanhu se va hi tiva swinene hi khensa swinene Xikwembu hi n'wina Xikwembu xi mi katekisi mi ya mahlweni Xikwembu xi mi nyika hinkwaswo leswi mi swi navelaka vuton'wini bya n'wina swa khenseka swinene hi kombela mi va followa aka MMC Music va na YouTube channel na vona va le ku laveni ka vanhu va ku va followeni le ka ti-social media platforms letin'wanyana le ka Jiwan Solimakamu channel a khensa ku va mi hi voni ku kondza ku fika la a va subscribe man please a va subscribe maswito va like a va ni follow please man na hina hi ta kota ku kula hi kuriseni indeed Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.